помадахта из Индии, я вот здесь как порода пришел, я помогаю мужчинам. У них завтра операция есть. Алхамдулилlah, Худа хорошо, все, алхамдулилlah, все хорошо есть, отлично, мы обследовали, уже все прошел, комиссия, все готово есть, а завтра, сегодня мы в больнице положим, завтра операция есть. Да. Вот и все киргизы, я говорю, что надо дуа нужен им, потому что завтра целый день, видите, эта операция примерно 7-8 часов ходит. До этого нам надо дуа для Фарадака делать. Это дуа же есть Аллах слушает. Ну, главное, если здесь врач помогает, мы друг другом постараемся жить. Ну, Аллах же есть, главное есть Он. Он сам и все делает. Он дуа слушает. Для Фарадака дуа надо делать. И спасибо вот Азаматака, Айсалгане же, Телек, там, Карамдугл фонду, вот они же есть, как людям помогают, вообще хороший делает. Ну, они здесь справляют, нам маленькие тоже нам тоже давали, कि вы помогите туда, я тоже мы маленький помочь от нас же есть, мы все без очереди, без проблема, мы постараемся, и все легче было, и все хорошо было. Язык проблема не был у них таких, мы постараемся помочь. Ну, Бог дали тоже мне таких дел, вот как тяжелое состояние приходит больных оттуда из разных стран, ну мы помогаем. Ну, Аллаху шукур есть, таких дел нам давали. И от меня тоже не помочь ничего нету, это, ну маленький есть, от меня тоже вот есть маленький помощь, он здоровый будет. Это мне очень радость, очень хорошо было. Спасибо. Иншаллах, Раман. Спасибо. Ассаламу алейкум. Vatandaşlarımız, Kırgızstanlık elde. Mana biz hazır Indiyada operatsiyaga keldik. Operatsiyaga kelishimizdan maqsad akam 13 yildan beri serious pechin olib og'ritdilar. O'shanga hozir operatsiyaga keldik. Yerga kelishimizga yordam bergan qirg'izistonlik eldarimizga rahmat. Qolaversam ana Azamat aka Baymatovga Allah bilan birga ishlagan çok ishlaganlarga rahmat. Anam bizi Bozorqo'rg'on shahrimizni eliga rahmat. Bizga yordam bergan barchaga rahmat. Anam hozir biz operatsiya bo'lishga birazdan keyin operatsiya bo'ladi. O'shandaqdan Azamat aka shu yerga shunchalik kelgan qirg'izistonliklarga qiynalmasin deb indiyalik birodarlarga doktorlar bilan shartnoma tuzib, Axtar akalar bilan uning qo'lidagi baldar kutib olishdi aeroportdan bizni. Mana shu kungacha yordam berib, kuni tun yordam berishyapti. Ularga da rahmat. Ana men do'stlarimga, aka-ukalarimga, qarindosh-urug'larga barchaga rahmat. Anam Bishkekda bir ukam bor, Sanjarbek Xalmurzayev, ukamga da rahmat. Cho'ng bizni Bishkekda kutib olib, dokument ishlarimizga yordamlashib, kuni tun qaralashib, Aysal Qinejaga da rahmat. Ana Bozorqo'rg'ondagi aka-ukalarga barchagina rahmat. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Men serious pechin bilan og'riqdan Persatga keldik bu Indiyaga. Men barcha Qirg'iz eliga rahmat aytaman. Barchagina cho'ng rahmat. Bozorqo'rg'on shahrida barcha shahardoshlarımga da, yurtdoshlarimga da cho'ng rahmat aytaman. Allohga rahmat. Xudoy buyursa, janob Juzlar bilan görüşürüz.
bardık elimge, Kırgızistan'da elimge rahmet aytan. Ayniqsa bu yerde şu ince'de bizi tosup alganlarga büt bardığına rahmet aytan. Bu yerde Ahtabek'e daga çoğun rahmet aytan. Bardık elime rahmet. Assalamu alaikum mekendeshler. Sen bardığına rahmat, çoğun rahmet gelip atam görsetip inşallah bugün operatsiya bo'ladi. Bugünge geldik inşallah. Allah'a min şükür. Azamatga, Baymatga da rahmat. O'sha inson sebep berdi, oldu buyoqqa geldik. Buyoqda da Indiyakda Aqtar degan brat bor ekan, o'sha da cho'ng rahmat. Allah razı olsun. Azamatga men ishlay turgan cho'ng o'sha Aysalxon eje cho'g'u ishlay turgan barchaga rahmat aytam. Allah razı olsun. Qilgan yordamlarga inşallah yaxshi bo'ladi. Xudo xohlasa hepsi yaxshi bo'ladi inshaalloh. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Бүгүн Кудайыма чексиз шүгүрлөр болсун. Ушул Кыргызстанда канчалаган бир туугандарыбыз кыйналып турса, ошо кыйналып турганына кайдыгер карабаган биздин боордоштор, мекендештер, кол сунган бир туугандар ошол бир мусулмандын мындай бир кыйынчылыгын тең бөлүшө калып туш тараптан ошону жеңилдетип, ошону бир туш тараптан колдоп алган ар бир тууганга биз рахмат айтабыз, ыраазычылык билдиребиз. Экинчиден ошол Кудай буйруса мынакей канчалаган бир туугандарыбыз, боордошторубуз ушул боорубуз началдыгып ошол чет өлкө, ошол Индия өлкөсүнө жете албай жатат. Ошол жетишине себеп болуп бүгүн Фархат акебиз ошол жакта бүгүн операцияга кирүү эмесинде турат. Кудай буйруса ошол Фархат байкебиздин, мекендешибиздин Өзбек улутунда болсо дагы ал биздин мекендешибиз катары, боордошубуз, бир боор мусулман бир тууганыбыз катары биз кол сунуудабыз. Анткени биз мусулмандар бир тууганбыз. Пайгамбар алейхиссалам бизге берген көрсөтмөсү мына ошондой, ал кайсы улуттан болбосун мусулман болгондон бир тууган сан деген. Андыктан достор, бир туугандар, мекендештер, бүгүнкү күндө ошол кимде ким каражатын чөнтөгүнө чыгып бир сом берсе дагы Кудай Таала мага эселеп бергендигин биз каалайбыз. Экинчиден, мына колдон келишинче каражат топтоого салым кошуп келдик бүгүнкү күнгө. Эми мүмкүн болушунча бир дуа кылып коюңуздар. Намазыңыздарда дуа кылып коюңуздар. Биз бирибиздин дуабызга, бирибиздин жакшы бир тилегибизге муктажбыз. Баарыбыз биригип жаратканга муктажбыз. Ошондуктан достор, колуңардан келишинче намазда, мүмкүн болушунча видеону көбүрөөк бөлүшүп, силерден өтүнүч. Ушул комментарийлерде жакшы бир ой пикирлерди жазып, жакшы тилектерди жазып, ушинтип турсаңыздар, балким бу да болсо бир кайрымдуулук жана бир жакшылык болуп эсептелер. Ошондуктан баарыңыздарга биз амандык тилейбиз. Ушундай бир кандайдыр бир туугандарыбыздын көйгөйүн көтөрүп чыкканыбызда кайдыгер карабай туш тараптан колдоо берип атканыңыздарга рахмат. Кудай Таалам эч кимге оору суркуу бербеген болсун, ушу жакшылыктарды насип кылсын. Кудай буйруса, ошол Фархат байкебиз дагы жакшырып, жакшы аман эсен апасынын, бир туугандарынын, элинин, журтуна аман келишин жараткан насип кылган болсун.